سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لمون كم وترو أقد السن عبيتن زيناتاتنا علم مسوات تحيزنات دماتن تناك نبكون كم فتنينا مچم all eyes are on the middle east يبلو كل عيني مچم كل قنو لاين غلنا زعبي أتوقعنا ميديا زلو أما كلاي مبرغ زلو بوليتيكان منكس قاساتنيو مغنياتو نابي قصو كم عبل غل نفسه كفكس أول زغل situation كاسل زغني بفلا معرباين هجرات زين برزبي بقد تاكس أول سلزغل قالوا تهجراتون مغنيات نداري كابت بوتا ببزح سلزمت زخوني يكون وقع بوتا تدمت نتقط طبعا علم أبزم معربا علم ما قد تاوس الوازل وي that's why more focus زلوا العلود ما إسرائيل التميديا بزي إسرائيل كو علن كحضر سلزي كل وداينا إسرائيل كل زي قد ما قدام نتيبو يدسرح so أبزم تمركزنا مس إيران زقبر زلو بزح مبالتات ويكا حدش حسابات زرباني متعلو ناي بحكي أبزت حساس الدرجة يدبت زلو إذا كنا تعزي ناي إيران أسوار حدا نقر زخون له مجمع ياسكي بز ميديا أنا أمريكا بزعبات كوينات كوينهم زقوس وزلو نجمر. Angus joins us now here in New York City. لايك مقبار سبورت مقبار كل جزء ساوي عندنا قبل لكم مهنياتنا الشانل بتعمل حجازيو نبقى سبات نغبز حون سلازي حجز thank you. Israel bent to American pressure, agreeing not to attack the nukes or the oil facilities? I think a nuclear strike is incredibly challenging for Israel alone. They would probably need the help of the United States, at least from what we know from publicly available information. It's unfortunate that the contents of the phone call between Bibi and Biden leaked. That's probably why not only Israel, but also the Ukrainians in recent months have chosen not to tell the administration before they conduct an operation. Sometimes كله كم من زخل زربا يكون propaganda نديو بفلاي أب على فوكس زرب نكوينات زملكات خون كله نايكوينات والفصل زلهم تشانل تي مدبر زينا أوجن ورا وجن كاوسل زخون أودينس ناتو أبكالمنا البعض كم دليل كاتب لهم تخليقها نتنا يوجد كنا تادن قدام يكبروا زاد خروسل زخونو قالوا تونكم أمي يمكن إسرائيل نكتهرم إيران بتعمي مزدلي زلو أنا تدي فنس إندستري نتكوينات كم مزدلي فلوتيو so times بلزلو إسرائيل نتي نيكول روات وارك تهرم داي تهرمن جن حدش حبريتا كاب إسرائيل زوصلو نسمع يوم دحريو مسوات حايزنا هنرينا so times بلزلو بزيد حجزنا أمريكا سي نتي نيكول راو بوتاتاتنا إيران كتهرمو يدخلني إسرائيل يوم بلزلو انت عند حجز يوم incredible times in Riyadh لنا. So, listen, I was just in Israel last week. I was meeting with Prime Minister Netanyahu and officials from his war cabinet, Minister Dermer. They are very clear-eyed about the challenge. There is a big, I would say there's a wind at their back because they were able to take out Hassan Nasrallah, the head of Hezbollah, and they are decimating, this is really important, they are decimating Hamas and Hezbollah from a military perspective. And that's, I think, what's so important to them 1 year later is that Hamas سنتات بلد لازي حجي إن إسرائيل كيدا كم زنبرة إن إسرائيل دما تدعلو كم زلان ولو كمور على محافيل سلزلو نتناي مرحمتنا حزب الله سلزهرمو سلزطفو ومتغلالا ناي حماس يقول ناي حزب الله في يوم مم انتهت في يوم مم ده انت قبريهم هجي قبل التز بيش أفضل فصل مزلو تزرباناتهم مبزحتي يكو قاب زلو دسيميتد مالس دمسيس نايم دمسيساتهم إسرائيل يتبدل الله دم وات دمسيس كام سلمتاي نمقراص ناي تخسي ويون نزت السلام كتسامع زي نزقون يقول ناي رتيت وين نكال حلف حليف كادما نعق أب سلام زهرم تاني روكا جاي لكن ميديا كنترول نمقبار زغطل وزلو ناي إسرائيل حبريتاتات أب قدميت نخمس زقبر زلو تعريم بحفشة انتينا نرزل لنا إسرائيل ولا مسفتو تهكت باس جميرا زلا ناي فرنسا مرا حدما ناي بحكي ترير زخون زربا سمعوا مالو أبزيا انتاي كمل سوليا ما يدون نتسنين لخص معكمي بلا غير سمعوا مالو من مخانم إسرائيل I think مرحتنا أوروبا حدا بحدا ننوح كشفنوا له فتينا ميمنة نتنياهو عقلهم كم سببوا نيمود هذا كم سبب صحون زر ملك تعلم ولا بايدن وانكم يجن بايدن ولا حنت قبراي كلني أبتي محدار وسلزي اللي دارجة احتمال تخليها بحفشة نتنياهو نبي حكي عبوي نتيهم مرحتنا أوروبا دما بهزبهم كم زسلون كم زي مرات ونزقبرهم زل السب مخانيز نقرزلون نعمل الجاف مالك بهزبها كم تفنفني زقبرك كمانياتو رؤي زخون هلكيتنا تفتصم خلو الجوهان خطبلي زقبرك كمالتي. Hamas and Hezbollah don't have the military capacity when all of this is over, when the dust settles, to threaten Israel. But I get the impression that the Biden administration does not want Israel to have a conclusive win against Iran. Let me tell you, the stupidest thing that I have heard is this argument about proportional response. So how are you supposed to respond proportionally whenever almost 200 ballistic missiles are sent to your country twice? This was the second attempt. How are you supposed to respond? جنتايت بلا
ናይ ኢራን 200 ባሊስቲክ ሚሳይል ናብ ዓዲ خمس መጽ ከመይ ጌርካ ሪስፖንድ ትገብር ስለምንታይ ከምኡ መጽእካ ግና ሓትን እዮም again it is always a discussion እስራኤል ዝደለየት ጌራ ኢራን ግብረ መልሲ ክትብ የብላን እዩ ትዘርባናቶ እዚ ኻንታዩ extreme superiority complex تعبيت انتلك خوينا حنقول قال انا لخالوتي انا هري مكاس ناباي قبر ملسي كتب يبلكا زبلات حساس باي ايران قبر ملسي هيبا ما تقعد يكون نفتيبا لك كم تناي اكتوبر شوعات زقاتمه قبر شبرا مجمرتنا هي تاريخ غيرهم زغلصو اتزبي تچوقين زنبره قبر ملسي هيبا باكتوبر شوعات في حماس بحال اب تريكولا تعصي خاز نبركا تفنجرو حرقانا تي ترايز يوم زبلو كيلاتا نساتو اسرائيل كنت يمزبلو تاريخ شعو كم استجمره ازي دما انتايو مرعايا نت ميديا دما كم زغيرهم كنترول سلازغبرويم اتزحزن كفالت صنه لا تزاربه a country like Iran arms terrorist groups around the region. It surrounds Israel on fronts. They arm them, they train them. تمرما بخا ني قبرش برايان تسلطن منيا تتباهلو امريكان اسرائيل اليوم قبرش برا قدامه دسلطنو امريكان اسرائيل اليوم ايسيس بحال زغلو ጫው ዝብልዎ ዝነበሩ ንሳቶም ከም ዝሰልጥንዎ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ምሶም ይሰርሕ ከም ዘሎ አልቃይዳ ዝበሃል ዝغሉ ንዓለም ግብረ ሽበራ ዝብል ቃል ዘምጽኡሉ አሜሪካ ያበጊሳቶ እዚ ኩሉ ግብረ ሽበራ ዝበሃል መጀመርያ አሜሪካን እስራኤልን እዮም ፋንድ ዝገብሮ end ባዕሎም እዮም ከም ዝብሉና ከምዚ ብስለያ ዝተፈልጠ ኣይኮነን ባዕሎም አሜሪካውያን እዮም ከም ዝብሉ so ኣብዚ ሕጂ እታ ኢራን ተዕጥቆም ዘላ ግብረ ሽበራ ኣይኮነን ሓማስ ንናጽነቱ ዝብል ቃል ዘሎ እዩ ማንዴላ ኣብ ሳውት አፍሪካ ኣብ ትሕቲ አፓርታይድ ከለው ክቃለሱ ከለው ንማንዴላ ምሕጋዝ ማለት ንግብረ ሽበራ ምሕጋዝ እዩ ዝቁፀር ነይሩ ንማንዴላ ምሕጋዝ ግን ንናጽነት ደቡብ አፍሪካ ምሕጋዝ ነይሩ ብዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ዝርድኦ ንህዝቢ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሰውራ ናይ ኤርትራ ምድጋፍ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ንግብረ ሽበራ ምድጋፍ እዩ ዝበሃል ነይሩ ጀስት እዚ ኣብ ርእስኻ ክትኣትለካ ሓማስ ኣብ ቃዛ ዘሎ ግብረ ሽበራ ኢሎም እስራኤል እዮም ዝገልጽዎ ዘሎ ልክዕ ንሰውራ ናይ ኤርትራ ድማ ደርግን ኩሉ እቲ ሕብረ ሶቪየትን ካል ዓለምን ግብረ ሽበራ እስላማውያን ጅሃዳ እስላማውያን ሃገራት ዝድገፍ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝበሃል ነይሩ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክሳብ ዝዕወት ከም ዝበሃል ነይሩ ሕሉፍ ሓሊፎም ሎሚ ተዓዊታ ከላ ኢትዮጵያውያን ገለ ኢትዮጵያውያን ኤሊት ከምኹም ዝብሉ ክትፈልጥለኩም ስለዚ I think እቶም መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ዝጎን እስራኤል ኮይኖም ዘጣቅዑ ፀረ መንግስቲ ኤርትራ ፀረ ታሪኽ ኤርትራ እውን ስለ ዝኾኑ እቶም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ታሪኽ እውን ስለዚ ያምልሉ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ስለዚ ያምልሉ ሓቆም እዮም ከምኡ ክብሉ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ዘያምልሉ ሓደ ካብቲ ምክንያት ድማ ሓመድ ዓዋተ ሰላማይ ስለ ዝኾነ ታሪኽ ክሰርሕ ይክእልኒ ኩሉ እቲ ታሪኽ ኣብ ብተጋሩን ኣብ ጥቃ ተጋሩ ብዘለውን ክፍፀም ዝኽእል ስለዚ እቲ ታሪኽ ናይ እስላም ክንቅበሎ ይንኽእልና ዝብል ካብቲ superiority complex ወይ እውን ከምዚ ናይ ኣእምሮ ፀገም እየ ዝብሎ ኣነ ካብ ከምኡ ዝብገስ ስለ ዝኾነ ልክዕ ምስ ናይ እስራኤል ፅቡቅ እዮም እስራኤል እንታይ ገብርሎ ንኣስላም መኻመሳኪን ህዝቢ ኣብ ቃዛ ዘሎ ድዩ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ብዓበይቲ ቦምባታት ናቶም ይጭፍጭፍዎ ኣሎ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝደልዩ እዚኣቶም ድማ ከምኡ ዓይነት ፋንታዚ ኣብ ርእሶም ከምኡ ሕማም ስለ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም እውን ከምኡ ክቕፅዕ ክኽእል ኣሎ by the way ሃይለ ስላሴ ከሎ ዘሎ እቶም ሜንታሊቲ እውን እዩ እንታይ ዝገብር ነይሩ ነቶም ሕሉፋት ዝመስሉ ክርስቲያን ብረት እናሃበ ነቶም እስላም ኣሳቂዎም እዩ ዝብሎም ነይሩ this is history ኤርትራ history እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ምስ ሃይለ ስላሴ ዝወገኑ ሕሉፋት ሓደ ሓደ ክርስቲያን እና ባህልቲ ነቶም እስላም ብረት ተዋሂቦም ብናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ነቲ ህዝቢ እስላም የሳደድዎ ነይሮም ብዙሕ ህዝቢ እስላም ካብ ኤርትራ ሓዲሙ ንሱዳን ክኸይድ ዝተገደደሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ እዚ ግን ሻዕብያ ምፅእ ምስ በለ ካብ day one ይሰርሕሉ This will never happen. ምክንያቱ ንሻዕብያ ብኻልካ ክፅዕሎ ትኽእል ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራ ብማዕረ ዝርኢ መንግስቲ ግን ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ የለን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኬድካ ማዕረ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኤርትራ ክጥምት ዝኽእል ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ የለን እዞም ደገ ዘለዉ ዲሞክራሲ ዝፅውዑ ዘለዉ ቀዳሞት ዓሌታውያን እዮም ዓሌታውያን ምዃኖም ድማ መዓልታዊ ንሪኦም ኣለና ኣይኮነን ኣውራጃ ዓዲ ኣብ ዓዲ እዮም ዝምለሱ ኣብቲ ዓዶም እውን ይመቓቕልዋ ነቲ ዓዲ ምክንያቱ ኣዝዩ ፀቢብ ርእሲ ዘለዎም እዮም ስልጣን ነዚኦም ተሂብካዮም ድማ ከጥፍኡካ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ከለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ቁሩብ ካብ ኣርእስቲ ወፂእ ኣለኹ ንመለስ ናብታ ኣርእስቲ ኣብዚኣ ብዛዕባ እንታይ ክትዛረበ መሲልካ ወላ ሓንቲ እንታይ ይብልዎን ኣብዚኣ ሓንቲ ኣርእስቲ ኣላቶም Cortez, AOC. She's accusing the Biden administration of arming Israel's genocide of Palestinians. That's her words. I think the use of that word is absurd, insulting, and utterly wrong. And that's part of the Democrat Party in the United States. And if you're the Kamala Harris campaign, you have to be thinking, well, with friends like these, that's got to be helpful for her just a few weeks away from
ሕጂ ብዛዕባ ጀኖሳይድ መፅናዕቲ ዝገበረት እያ እዚኣ ስምዕዋ ካብዚኣ ንላዕሊ ዘሰካሓንና ነገር ግን የለን እዚኣተን እያ ቢምቦ ይብልዎን እዚአን መፅአን ከም ዝፈላጣት ኮይነን መፅአን ክዛረባ ከለዋ ስምዕዎን ጀኖሳይድ ኣብ እስራኤል ኣይኮነን ዝፍፀም ዘሎ ኣበይ ከም ዝፍፀም ሕጂ ስምዑ the election. The word genocide, there's actually a legal definition to it. I worked incredibly closely at the State Department with our team. We spent over a year preparing the genocide designation in China, in Xinjiang, where China was actually committing a genocide against Muslim Uyghurs. So for anybody who has actually ever worked on this, you find these comments totally silly and inappropriate. Israel's delivering food trucks and aid. Hamas steals the aid. እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ናይ ዴሞክራት ዝኾነቲ መንግስቲ ናይ ባይደን ጀኖሳይድ ይፍፅም ከም ዘሎ ኣብ ፈለስጢን ኣድሚት ትገብራላ እዚ ሓቂ እዩ እዚኣ ግን እንታይ ትብላ ኣላ ኣነ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ገይረ ብዛዕባ እዚ ጀኖሳይድ ሕልፍ ዝበለ ፍልጠት ዘለኒ ኣብ ጋዛ ዝፍፀም ዘሎ ልዕሊ 42,000 መይቶም ዘሎ ኖ እዚ ጀኖሳይድ ኣይኮነን ጀኖሳይድ ዝበሃል ቻይና ኣብ ሽንጃንግ ዝበሃል ኣውራጃ 10 ደቂቃ ቀቲላ ሚቲ ንፈልጦ እውን የብላን እቲ ሃገርቲ ብሰላም ዝነብር ሰብ ዝበልዕን ዝስዕስዕን ምቾት ዝነብር ዘሎ ቻይና ድማ መፂኹም ትኬት ቆሪፅኩም ቱሪስትስ ኮይንኩም ንሽንጃንግ ራእይዎ ግብረ ሽበራ ኣለዎ ዶ ኖ ጀኖሳይድ ይካየደሎ የለን ክትፈልጡ ይኹም ካልኣይ ድማ እዚ ኣሜሪካ ነዛ ዞባ እዚኣ እቶም ኣስላም ክፋል ናይ ቻይና ዝነብሩሉ ስለ ዝኾኑ ሓጓፍ ተጠቂማ ነቲ ቻይና ኮንቴይንመንት ወይ ከዓ ሽም ናይ ቻይና ንምብልሻው ተጠቀሙሉ እዩ ኣብቲ ቦታቲ ካብዚ ነዚ ጀኖሳይድ ሕቶ ካብ ዝጅምሩ ሜይቢ 3 ሚልዮን ተነይሮም ሳብ ሕጂ 6 ሚልዮን ኮይኑሎ ህዝቢ ዕፅፊ ወሲኹ ህዝቢ ዝበሃል ጀኖሳይድ ዝፍፀመሉ ዘሎ ህዝቢ እና ጎደለ ይስኸይ እና ወሰኸ ይከይድን እዩ ፈርዲዮም ኣለኹም ህልቂት ማለት ንህዝቢ ምጥፋእ ማለት እዩ ኣብ ፈለስጢን ኣብ ጋዛ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ካብ ኣፎም ስምዑ ኣብዚ ልብኻ ትሰብር ቪድዮ ኣላ I don't want to share it with you but sometimes ካ ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ክንዲ ምንታይ ንሰብ ንምትላል ከም ስራሕና ኢሎም ወሲዶም ከም ዘለውን ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም of your generation in their 20s or even younger, the young people of Gaza, can they emerge from this with hope? دايلي حتى لوزي نتيجة غزة أبزنات كاولو دزلو أبزنات كعد مزلو دحرز في الأمازي تسفى غيرهم كتنسوي يقولوا بتسفى كقصلي يقولوا كم قاليلو سمعوا التمال سناتو لبغاية صبرك هاجن this is a reality أنا بفلايتنا غزة نا فلسطين من كريا خلوا مش تاريخنا يزبير ترى ستلت هاجي تاريخنا يزبير ترى كله كده قصة رايز دلنيرو حيلي قلتمنا يسورانا يزبير ترايو نزو خلو إيرتراوي ناتسونو ترخيبو دويلو كم زخي زغبرو امبار علم بملا غداينا فلسطين غداي كم زناي غداي فلسطين تكبرو زلالو من إيرترا دما كوميو فلسطين غدا زاربو لمعات كمان زلنا إيرترا ولا حد زاربو لي نبر A belief in a future? No. This time, no. In the previous times, yes. This time, no. أبزوا نزي تمنسينا غزة ويونتنشتي تساجر كوتس أيكل نيلو هذا بزح كم زعجم يقات منيرو جن استيل تصفى نير وتمنسي أبزوا نزين كله أيكلني سلام تايسمعوا Every house in Gaza lost at least one. At least. A lot of families disappeared. A lot of people still under the rubble. So انتهي له أبزوا نزي نفس وكف صدر فلس أب غزة زلا أنت واحد حدث كثير على حدث ميتوا الليل أنت واحد بزح حستر بيت الدماغ تأقل لا ثاني تانية نيلو ثاني تانية بزح سب بزح حزبي أبتعتتي من البعض فيديو ناي غزة حج زلا تاريخ ما أبتعتي سب كلنا يقدني أني كومبليتلي تكتمها سلزي أبتوشت بأمني سزعتي ما عاتز بدماله أبي كم زلوا زي فلاتي سلزي كابزي وسيو تسفح قبرأي كل تزبني بحق اللي بخاد سبري very sad كم زك خونا يقبوني تمن عز قبر زلوا خاص نهاية أملا حريات زبينا بحالة بمخانوي it's على مناكس عكندي ما مش ناي مورال بس إحنا خمسة نساتهم سدحان علامهم يقبروا له أبدأ خفيلو إسرائيل كتعوت على عيلو تسألوا زقبر سبكالو إسرائيل كتعوت على عيلو زسلي باستر له ويون كشلو ويون أسلامي له قبل أكلني معناته I think أبسط كده زيادة لأننا كريستيان أسلامي يسمع خويني يسمعني معناته yes كريستيان له بتخيل يسمع عن تقانزاناته جن I think إنتي بفلار كباب زلوا بس بعرب بجكاتي نبوليتيكا مجابريا خويني زلوا بس أنا زلوا اللي كديف كا زبس حزبي نبحكي يسمع كوني جبا. And if you want to get out like from Gaza, because believe me, if the Rafah crossing is still working, a lot of Gazans will leave.
even when they leave, after they pay everything they have, where should they go? I mean, they talk about, there is no ceasefire, but maybe there will be a ceasefire one day. There will be, They talk about rebuilding Gaza. Are you telling me that in many ways you feel the people of Gaza cannot be rebuilt? Oh my God. دعمي كبير حتى. It's disturbing. بحكي سمعك. بس بغازا كم تحجز له نبي قصك خيد دخل بفلا يتا غازا تبال فيديو أبزق قرب بس لزي كلمة تريهم أبي خيد دحريلك ولا حنت ملسي زي بلو. معناها إسرائيل نفس خونه بوتاك خدي دلي ومن يمزلو. كتافت رأي يمزلي ومزلو. I think نموت تفريد اللومي. أتزحزن كفال إسرائيل وينكو قبروه غولي مجمريو ما يكونون. فلس إمايان مدان مقتالن نوح تمكر له. سلامتاي أكم درجة كبت حقي لهم يتحطوا. حجي نوح كنا لنا من البات أبتي عندي أرسنال ناكم بلسنا أسكبزي نسمع. مجمريا إسرائيلويان حد انتهي وما له بسمه. A lot has changed since Emmanuel Macron's meeting with Benjamin Netanyahu last year. Tensions had been brewing for the past few weeks, but on Tuesday their relationship turned particularly sour after the French president told his cabinet that the Israeli leader shouldn't forget his country was created through a UN decision. شوف دايلو تحيفلو نتنياهو na French president عقلو سلو سوابو سلادي سمع مخانو سفلة تايلو Mr. Netanyahu must not forget that his country was created by a decision by UN Security Council. Therefore, this is not a time to disregard the decision of the UN. إسرائيل زبال هجر بوسانا ناي UN زقوم هجر مخانو كرسي عملوني له كم زغفن العلي زربا كل كلني إسرائيل زبال إذا سوز مرحوز ولا منقسي بوسانا ناي UN زقوم هجر مخاني له. ስለዚህ ስለምታይ ከም ዝብለ ዘሎ ናይ ዩኤን ሰራዊት ይሃርም ስለ ዘሎ ናይ ዩኤን ማሕበራት ኩሉ ስለ ዝሃረመ ምናልባት ነተንያሁ ታሪኹ ተመሊሱ እንተርእይዎ እታ እስራኤል ኢሉ ዝምክሓላ ዘሎ ሃገር ብውሳነ ናይ ዩኤን ዝቆመት እያ። ስለዚ ናይ ዩኤን ውሳነታት ክነፅግ ልዕሊ ማንም ክፈርስ ዝግብኦ ንስ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ንዑ ዘቆመ ናይ ዩኤን ውሳነ እውን ክፈርስ ስለ ዝኽእል እያ ተተንብታ ዘረባ እዚኣ ቢግ ስቴትመንት እያ። And that now was not the time to disregard UN decisions. He's referring to the resolution adopted in 1947 on the plan to partition Palestine into a Jewish state and an Arab state. Netanyahu was quick to hit back. So comes in the ዘለና እንታይ ኢልዎ ነይሩ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ 1947 እዩ ኒ Jewish state and Palestine ኣብ ክልተ ነቶም Jewish state and Palestinian state ኢሎም ዝመቃቅልዎ ከምኡ ዓይነት ዝገበርዎ ምናልባት ንዑ ከዘክሮ ኢሉ እዩ እስከ እንታይ ልመልሱ ለኸቲ Netanyahu was quick to hit back, saying it wasn't a UN decision that established the state of Israel, but the victory that was achieved in Israel's war of independence, also making a jab at France's anti-Semitic part. So እንታይ ዝብል ዘሎ ስኻ ንሕና በዓልና ብፃዕርና ብውግና ዘምፃና እምበር ብዩኤን ኣይኮናን እስራኤል ንኽትከውን ገይሩ እናበለ ተሪር ዝኾነ መልሲ ከብካሪ ይረኣይ ኣሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ መራሕቲ ዝግበር ዘሎ ኤክስቼንጅ እዚ ኸ እንታይ እዩ إسرائيل تأخذ زلا منجسي أكيدات منجسنا إسرائيل زنتنياهو زخذ زلوا بزحات هجرات يوحط لهم كم زي اللي زريكا. A reminder to the French president, it was not a UN decision that established the state of Israel, but the victory that was achieved in the war of independence with the blood of our heroic fighters, many of whom were Holocaust survivors, including from the Vichy region in France, Malathieu. So there is a regime in France. እንታይ ዝብል ዘሎ ብቕልፅምና ኢና ናፅነትና ረኺብና ዩኤን ዝበሃል ናፅነት ይሃበና ንብል ኣሎ። It would also be worthwhile to recall that in recent decades the UN has approved hundreds of anti-Semitic decisions against the state of Israel, but the purpose of which is to deny the one and only Jewish state. ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ኣይሁድ ተፀጊዑ ክዛረብ ከሎ ነቶም ካልኦት ኣታክ ንክረኽቡ ዝገብሮ ታክቲክ እዩ ነተንያሁ ነቲ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ነቲ ጀኖሳይድ እቲ ሆሎኮስት ጀርመን ዝፈፀሞ ኩሉ ግዜ ዘምፅኣ ترجعون لهم نتي أنا هو تاريخ ناتتقام كا زخون سبعة أرنات تزاريبو أنت أرتم إسرائيل جرمن قتلتهم هتلر قتلهم يهود تزارب كم زلها غيرهم يوم كعربوز فترون نعوك تقام كلها نتوم شو استقتلوا تقام كم زلها غيرهم يوم كعربوز فترون زخا تكتيكيو دي هلا نعوي أتاكس قبره نتنا أنت بوليسي تقام زلوا سجن نتتاريخ كم تقام زلا غيريو تزارب زلوا. Relations have been tense since Macron called for a halt to arms deliveries to Israel, saying it was the only way to put an end to the wars in Gaza and Lebanon, prompting this response. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them.
But what prompted Macron's latest critique is the situation in Lebanon, more specifically Israeli fire against UN peacekeepers who are stationed in the south. So بحبشة أمانغو إسرائيل أمانغو مرحتي معربا عالمن رؤي زخونة جاب في اللينات فترة يمتسو كم زلو إذن قرزلو هاي إذا كقات مخلي حدش نقرأ يكونن أبزي أسكسو حدا فليز بلا ديبيت كاري كون كفتنين قدميو إذا أسكن اسمعيها 14, which was sent to me by one of our colleagues, Alistair Crook. This is about 15 minutes old now. Israel's retaliation against Iran will not be moderate. Instead, it will be significant and will likely cause Iran to respond. Israel will need to prepare for a significant exchange of blows that might drag the Americans in, which Iran certainly would not want. Israel will attack Iran before the U.S. elections. Netanyahu. እዚ ዘረባ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ካብ ሓደ ቻነል ናይ እስራኤል ቻነል 14 ዝበሃል ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ እስራኤል ንኢራን ክትሃርም ምዃና ምዕራባ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክትገብር ስለ ዝኾነት ኢራን ግብረ መልሲ ክትብያ ግድን ኢሎም ኣለው እቲ ግብረ መልሲ ትቦ ድማ ሓያል ክኸውን ስለ ዝኽእል እስራኤል ክትዳሎ ክትክእል ኣለዋ ነብሳ ንምክልኻል ነዚ ድማ ኣሜሪካ ክትሕግዛ ክትክእል ኣለዋ እቲ ግብረ መልሲ ትገብሮ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት ንክትኣቱ ክትግደድ እያ እዚ ከዓ መዓስ ክንገብሮ ኢና ብለው أسقبروهم زغون خاين أقرلو قدمي بريجانا أمريكا قدمي نوفمبر 4 مالتي لومي أكتوبر لنا أكتوبر 10 لنا قلنا قدمي نوفمبر 4 سلازي أوشتي كلتا سومن زلو جزي كفتسام كم زخلي أم تنقر زلو زي حقنا تعالوا ودي ولا قلب بس كان اسمعيو نايب حق حماق زرباينا نسمى زلنا who approved the attack plans on Iran, and the attack is expected soon. What do you think will happen? Well, it's interesting because in parallel to this, we have a statement by a senior Iranian foreign ministry official, spokesperson, basically saying there will be no more back channel communication with the United States. Apparently, the Iranians and Americans were talking behind the scenes to come up with a scenario on how to avoid escalation. And somebody in the United States leaked out that Iran had agreed to absorb a limited Israeli strike. And So, تايز بلزلو قن نايز تبلو زلها منغو أمريكان إيرانن قطعو زي كنا بزي قطعو من قدي زيتي قبرنيريو بمن قدي ناي عمان تبهال هاقر مالتيو تلزي بتزاوار زي قبر زنبرا ديبلوماسي نا إيران أوفيشال ويوين كابتن منيستر قداتو زينا إيران زي قداي زي تطعو كم زبلن فايدا كم زي بلون إلو هذا كابتن مهني أدما نا أمريكان نتو قداي زي فلد هذا ني إسرائيل هذا فقص بله قبل ما سنختب أفقدوا لاندو منتان كمل سيلا ترى إذا خيت تعرف تباهيلهم إيراني حتى زنبرون نسبة لقبل ما سنخ قبرو فكر لهم كم زلوا زبل إذا حبريتها زك دقس لزوجة already حبريتها exposed كوين مالتي secret بمسير زقبر زنبر negotiation. Not retaliate, which is a complete deviation from Iran's stated posture, and by leaking this was a huge embarrassment to the Iranians, and so the Iranians said we're done, and now Israel's left with the following options: don't strike. So Iran si نكت هرم أفقدان إيران بحبه نكت هرم مالت حدا بوتا هيبوهم أفت بوتاتي هن من تاي إسرائيل هرم إلى سلز فكرت فقرانات أنت تعرفوا كتنعق سلز خونت نخيت النعق قال لنا قرب رمز ولا بتاعتنا كده منكم يا جرا أزيجي لازم استسبع معقل نتمستير كمان كعقب زي كله ونهاية إيران public list زاربته زخونة يكون إنسان إسرائيل أمس عدنا تمسيو قبل ما تسكن بينا إلى ونيرو تلازي التزوجي دوما زنبرو نتكونتات كرجاج غلي إيران لما responsible ورحمات كم زلوا بزي خاطفة نتكونتات كتهداد ويم زلي زلو كينات كجمرة يدلين يوم زلو أب كينات كأتم إسرائيل يدلي اللون كابا كايدا نتو كل رينا لنا تساقم جن إسرائيل قبل ما زي مهاب مما ليسوم نتشجر نتزقبرو زلو حماق كم زقصلو سلز قبرهم زلي زي تيجي قبل ما تزوج زلوا من إسرائيل نمت هدادي زقبر زلوا أبزوان زدما I think قبل ما توكيناتي أمون جونسي زي تعرف ناخوني مسألة زي تعرف مغانم هناتهم نتنياهو يدلل له توكينات كم زعب كوينات تواجيو كعوات يوم زلوا هناتو البوليتيكاوي إدماناتو أقد دس لزقونسو قالنا قراب إيران تغيرو بقى إن إيران كم زقبر تباهلو كم هيرو نزقولو أب غازا فتشي موزل جبنات نزخلها بكال غير وزلو كرس على زغل باي ذا واي تم جهوته تحيزهم زلو سبات بزعبهم كم زي قدس افريت له هنا يتنعم فتح كم زي دل زلو
ንዓታቶም ብዛዕባ ህይወቶም ክዛረብ ከለዩ ህይወቶም ከነጥዕኖም ኢና ገለ ዝብል እምበር ብዛዕቦም ኣይገደስን እዩ ነተንያሁ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ነቶም ሰባት ምድሓኒ ነይሩ ኣይደልዮን እዩ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዘይተፈፀመ ነተንያሁ ስለ ዘይደልዮ እዩ do a moderate strike, but now we don't know, we being Israel and the United States, how Iran will respond because the U.S. blew it. I mean, you can't have these behind-the-scenes back-channel talks and then go public with them. It's something the United States does on a regular basis because, you know, we have to feed the press. But it embarrassed the Iranians, put them in a very difficult situation, and now they've withdrawn. And so I think Netanyahu had come to the decision point that he can't not respond. He has to respond. And since you can't differentiate between a moderate and a severe response in terms of Iranian retaliation, you might as well go severe, and now you're daring the United States not to do anything. This is the ultimate goal. This is a huge gambit on the part of Israel. They're going to begin something that, left to their own devices, they will lose in a conventional exchange, meaning that they will start to strike Iran. There's no way they can bring the firepower to bear on Iran that can suppress what Iran is prepared to fire into Israel. And when Iran attacks Israel this next time, they will take out $100 billion worth of critical infrastructure and shut Israel down as a modern nation state. At that point in time, Israel is desperately hoping that America will join them in continuing and furthering the strikes against Iran of an existential nature, meaning that they will seek to end the Iranian regime. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ባሃቂ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እዚ ኢራን ብፍላይ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ዝገበርዎ ግብረ መልሲ ብርቱዕ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ምናልባት ብርቱዕ መጥቃዕቲ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ነተንያሁ በቲ ዝፈከሮ መንገዲ ከይመለሰ ስቕ ድሕሪ ኢሉ ክነዓቕ ስለ ዝኽእል ከምኡ ዝበለ ብሓም ገልቡ ስለ ዘሎ ክምልስ እዩ ስለዚ እቲ ዝገብሮ መጥቃዕቲ ብዘይገድስ ኢራን ክትቦ ትኽእል ግብረ መልሲ ብፍላይ ብብዝሒ ናይቲ ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ንእስራኤል ልዕሊ 100 ቢልዮን ዝትመን ኢንፍራስትራክቸር ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ እስራኤል ክድምስሳ ከም ትኽእል ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ይብላ ኣሎ ኣፅዋር ናይ እስራኤል ኣፅዋር ናይ ኢራን ብተደጋጋሚ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ይሓልፈኩም ዘሎ very dangerous time. Most of the West wish to defeat Russia. Not that support or help Ukraine. No. Defeat Russia. They don't want a peace. They want defeat of the Russia. And you know, is that possible to military defeat the nuclear superpower? Just it. You can like it that or... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሰርቢያ እዩ እንታይ ይብሎም ኣሎ እዚ ኩናት ንሪኦ ዘለና ንዩክሬን ንምሕጋዝ ኣይኮነን ኢሉ very simply ንራሻ ንምስዓር እዩ ፑቲን ክሰዓር ኣለዎ ራሻ ክትሰዓር ኣለዋ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን ንዩክሬን ክትሕግዛ ክትረድኣ ኣይኮነን ዘሎ ስትራቴጂ ከመይ ጌርካ ንራሻ ትስዕራ እዩ ንራሻ ካ ክስዕራ ትኽእል ዲኻ ይብላ ኣሎ ሚሊታሪ ሱፐር ፓወር ኒውክለር ሱፐር ፓወር ክስዕሮ ክትኽእል ዲኻ ስዒርካዮ That is not possible. There is lack of common sense. That's pure hatred. Hatred that must destroy you. You cannot do that, you know. And biggest price to pay by Ukrainians. Angela Merkel said, Minsk agreement. Who cares? We just buy time. Personally, I'm not 100% sure that European Union really wants Serbia. That European Union really want Orthodox, free Serbia. I'm not sure in that. One of the reasons why I'm so excited about BRICS is that no one asked of Serbia nothing. No one said you must change your election law, for instance, or said you must legalize the homosexual marriages. It's so easy to be part of values of freedom. سمعلهم زي تزربا European Union سربيا نوح عمتات كعاتو داليوم جن كل جزء كم زجبر نابلو كترارفوم يمسنيها እጅና ብሪክስ ከኣቱ ይደልዩ ስለ ዘሎ እቲ ፍልልይ ድማ ንጹር እዩ ንሕና ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኢና ግብረ ሰዶማዊ ኣካይዳ ኣይነፍቅድን ኢና ስለዚ ወላ ብኤሮጳ ሕብረት ምስቲ ናቶም ኣካይዳ ክኸይድ ስለዘይክል ከፍቅዱላ ኣይክእሉን እዮም ይብላሉ በንጻሩ ናብ ብሪክስ ኮይኑ ብሪክስ ብጣዕሚ ንዓና ዝሰማምዓና ኢሉ ሓደ ብሪክስ ሃይማኖትካ ቀይር ፖለቲካዊ ኣካይዳካ ቀይር ነዚ ግበር ነዚ ወስኽ ዝብለካ ሓይሊ የለን ኢሉ ሃገራት ኩለን ናፃ እየን ድሌተን ክገብራ ይኽእላ ኣብታ ዘራኸበካ ነጥቢ ጥራይካ ትዘራረብ ይብላ ኣሎ exactly ሉላውያን ሃገራት ክገብርኦ ዝኽእላ ማሕበር ከምዚ እዩ ኩሉ ነቲ መንነትካ ክቕይረካ ታሪኽካ ክድምስስ ናቱ ሓድሽ ግሎባሊስት ኣተሓሳስባ ክእትወልካ ዝፍትና ይኮንካ እንትደሊ እንታይ ዳ ናትካ ታሪኽን ክብርታትን ዓቂቡ ምሳኻ ሽርክነት ክገብር ዘድሊ ይኻ ትደሊ እስ ዋይ ኤግዛክትሊ ሃገራት ብዙሓት ነቲ ብሪክስ ብሎክ ዝበሃል ከም ዓብዪ ኣልተርናቲቭ ይርእይዎ ዘለዉ እስ ዋይ ሰርቢያ ሓንቲ ካብኣቶም እያ
سربيا كاب أوروبا نا بريكس كتمز الله هجرة تركيا كم تدل كم زلايز نجرزلو كابيسيا بزحت عبيت هجرات تي بريكس كسفاح في حيكون انجلندي بهذا لكن again incredible حيالة هجرات يمتصوهم سلزلو نوع قبلي يخلو دا يكونون I don't know we have to see وين نوع قبلهم كله دحرك الناس جزية قبلهم يمسكوا لي زبلانة معناته تبلوك عب كم زلو خايفلتيهم عبيتنا يتبلوك እቲ ሓይሊ ናይ ቻይናን ራሽያን ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኖም ክሳብ ዝሓዙ እቲ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ብሎክ ክገብሮ ዝኽእል ምስ ጎረባብቲ ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ካውንተር ባላንስ ክትገብሮ ዕድል ክባካ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘለናዮ መድረክ ናይ ብሓቂ ፍልይ ዝበለ እዩ ንመለስ ኣብታ ርስና ግን If Ukraine's partners support his victory plan, the war would be over no later than last year, or would have been over no later than last year. So what's he calling for now? President Zelensky today has unveiled his victory plan, what he calls his victory plan to Ukraine's parliament. It's the same plan that he presented to President Biden when he was visiting the US last month. And the core of it is about strengthening Ukraine enough to force Russia to the negotiating table and to negotiate a just peace. And at the core of that. So እቲ ፖዚሽን ናቱ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ብዙሕ እዩ ትዛረባ ብኩሎም ንዕዮም ትዛረቡ ዘለዉ but at the end of the day there's nothing that comes out of it because ዘረባ እዩ እዚ ንዩክሬን ከተሕይልዋ ኣለኩም ዩክሬን ሓይላ ንራሻ ምስ ሃረመት እያ ራሻ በቃ ሕጅስ ፈሪሕና ኣለና ነዘተ ሰላም ምስ ዩክሬን ዝበልዎ ክንገብር ኢና ከነብሎም ክንክላልና እዩ ዝብል ዘሎ 2 ዓመት ተዋጊእካ ከምኡ ከተብሎም ተዘይኪልካ ሕጂ ድሕሪ 2 ዓመትን ናብ 3 ዓመት ምስ ቀረብካ ካበይ ዝመፅእ ሓይሊ ፍሉይ ሂቦም እዮም ንፑቲን ዘተ ሰላም ክገብር ኣለኒ ከም ዝብል ክትገብሮ it's impossible delusion ይብልዎ ነዚ ከምዚ ሁተታ እዮም ዝብልዎ እዚ ኣብዛ ሓንትናተ ፖለቲከኛውን ብዛዕባ ተዛሪባ ነይራ Zelensky would like to see this invitation that could come up at the NATO Council level, at the level of ambassadors, and then later on, depending who is in the White House next year, could either be advanced or, it could never mature. But I think this is a signal to Putin, first of all, that Ukraine's future is and will be in NATO because of the way Ukraine already fights the war. Ukraine. So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ካብቲ ናይ ዩክሬን ኮሚኒቲ እያ እንታይ ትብል ዘላ ፖለቲካል ኤሊት እያ ትሕቶ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ እያ ኣካል ናይ ኤውሮፓ ክትከውን ኣለዋ ብፍላይ ናብ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትዕደም ክትክእል ኣለዋ ዕድመ ክስደደላ ክኽእል ኣለዋ ኔቶ ድማ ብንፁር ኣብታ ኣኼባናቱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበረሉ መበል 75 ዓመት ዝፅምብለሉ ዝነበሩ ክትዋ ኣይደልዩን እዮም ሲምፕል ኣዝ ዛት ዩክሬን ኣብ ኔቶ ክትዋ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ናብ ኔቶ እንተይትዮማ ሓደ እዚ ኩናት እዚ ኣክቲቭ ኩናት ስለ ዘሎ እቲ ኣርቲክል 5 እንታይ ዝብል ንሓንቲ ተሃሪምካ ንኩለን ኢኻ ንኩናት ትዕድመን እዩ ዝብል ስለዚ ዩክሬን ኣብ ኩናት እያ ዘላ ስለዚ ኣብ ኩናት ክኣቱ ማለት እዩ ንሳቶም ብመንገዲ ዩክሬን ፕሮክሲ ወር ክገብሩ በርቃታዊ ኩናት ምስ ራሻ ክዋግኡ ድልውነትን is using NATO capabilities. Ukraine is learning interoperability, and Ukraine in the way cannot defend itself against Russia without a collective security architecture. President Zelensky has unveiled Ukraine's victory plan to his nation's parliament. He says it's achievable, but will of course need the support of international partners. We can talk now to Orysia Lutsevich, who's head of the Ukrainian Forum at Chatham House. A very good afternoon from us. Would you be able to talk us briefly through the key points of the plan? Good to be with you. Yes, it's finally that Zelensky is talking about this plan to his own MPs and to Ukrainian people, because he has been presenting it extensively in Washington to President Biden, but also here in London to Starmer. So what he really says, he started by saying that Russia is not interested in searching of a peaceful solution, that President Putin is not showing any signs that he's changing, and he's deaf to those who are proposing him, a peaceful settlement. And So እንታይ ትሕቶ again ተመሳሳሊ ዘረባ እዩ ናብ ኩሎም ናዞረ ምስ ኩሎም ተራኺቢ ምስ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ይኹን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ለውጢ ከም ዘየለ ብፍላይ ኣሜሪካ ቦገን ፖዚሽን ናይ ኣሜሪካ ፖዚሽና ክትቅይር ከም ዘይትደልን ናብዚ ዝክኸዶ ዝደልዩ ዘሎ ክድግፍዎ ከም ዘይደልዩን clearly ይነግርዎ ኣለዉ and everybody is saying the same message to him negotiate ግበር ኮፍ በል ኣብ ጣውላ እኳ እንተደይበልዎ indirectly ሓገዛቶም የውሕዱ ኣለዉ ክግበር ዝኽእል ኣስተዋፅኦታት ከኣልይዎ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ at the end of the day ንሱ በይኑ ዝህውቱ ዘሎ እምበር እቲ ዘለዎ ደገፍና ወሓደ እዩ ዝኽእል Is Europe getting tired of Zelensky? We know Ukraine's demand for long-range weapons has in a way fallen on deaf ears in NATO countries, and now it looks like some of Ukraine's closest allies are withdrawing support one by one.
According to reports, Germany is halting supply of heavy combat vehicles and equipment to war-battered Ukraine. You heard that right. One of Ukraine's largest weapon supplier, Germany, will no longer send heavy equipment to Kiev. German tabloid news. سنتين نرزلنا بحفشة ولا ونتم بقربة زل على بركتو أب كينات زقبر زنبر حجرات قص بقص حدث الشيء ومي وور فاتيكز بحلالو وتو كينات كتكما كخلو كسل شو كخلو مالتيو كالاي دما قطبون درتالو جرمن قطبانا يتهاجر يموتالو سلازي نبي يوكرين سدو وزقول أسوارات توحدوا مخانم نبعلم ونت ديفنس ناتم وتهدروا عقمناتم كانس سلوز دلزلو نابو زخيد زلو نجارات كنترول كبروا مخانم لأنه كل دما نيوكرين مدقاف بوليتيكاوي نفس قتلتي تغير زلو لذي بوليتيكاوي نفس قتلت كساب زخونة دما أبغنو كوينو ننويه كقصة زخلية لن نفس وكف نزلنسكي نيوكرين زدقف سنبرة بوليتيكانيا ممرج أمس مسا كأي حكار دي دوس زلو لذي نعو نرقفكا بوليتيكاوي كارير ويكا نين بوليتيكا مزايخا أسخاخيل كاخد كيد مالت أحسني so at the end of the day إذا كنا تاتزي reality check انتاي زريوم زلو نابز خد كايو كم زي سلت يوكرين بكل من قدي أبعصو معصو يمتصو خمزلو كابز كتير لهم نبي خدو we don't know but at the end of the day يوكرين تا زبالة مفتحيناتهم قد كون دلوا أب قدايم علم بمسراشا كوفي لهم كفتحوا لزغل من قدك فترالو راشا خنو خمو عدل كتبديا كالا رستيو اسكي بفلايتيناي نابني توقعاتو ديم ايناتو اتوني مزبل argument كنقصلينا. Paper Bild has reported this, citing government documents, and it looks like there is doubt within the German Ministry of Defense about whether Ukraine will be able to launch a significant offensive against Russia and reclaim its territory soon. And as a result, after delivering a great distance away from Ukraine, the further strengthening of his forces, the permission to use Western missiles deeper inside Russia, that permission has yet to materialise. But he also tried to frame things as an investment opportunity in terms of allowing Western allies to help protect Ukraine's natural resources and economic opportunities, as he put it. And then he even put in a vision for Ukraine after the war, where he looked for Ukrainian troops to be stationed in other European countries to share their own expertise from the So زلنت كنت هاي زبل زلوا بحفشة ني يوكرين محجاس ني أوروبا بزح مقصب كم زلوا نابنت كابتز بهزلوا تمبرع أو كفار راشا تقوزاسيراتو زلا بزح معدنا زلوا بوتاي سلزي ني راشا دفينا توزينا نا إنفستمنت عدلات ني أوروبا عبي أبركتو كل واي خلي بمقصال سراويتنا يوكرين نزوكينات زت عدد عويتلو عبي تمكرو عبي كيلت شارك قبر كم زغل بتغكل سراويتنا يوكرين هذا كابت الزبالة سراويتنا عالمنا يبزوانزي هذا كابت الزبالة سراويتنا عالمنا نا أمريكا وين عند إنجليز سراويتنا يوكرين كسلت إنه هاي كلهم عند لباما تقينهم جنرال زكونريل دوغلاس ماجريغور كنيك زبالة كمون سكاتريتر تم زبالة علمتك خون زغلو نا يوكرين وتهدراتهم ريل باتل اكسبيرينس لهم برتع زخنا بروتال كوينات كما يجركا فايت تقبرو زفولتو كما يجركا تمكتو زفولتو نساتمي أمريكا يكون زفولتو راشا دما كنت راح هذا مالتي the biggest power is Russia ناي راشا وتدراوي تعليم الزبالة زي كون دحريج because برجع سالسة كنا تعلمين زوا جزء بمولو collective west أكيد من قد يوكرين متي وما يوكرين حيال تقال سبزح سراويتين زين برا sophisticated أسوارن تكنولوجيا ناي كالوت ساتلايت يكون كل نجار بس اللي يام بجلز حاجة سراويت إذا بمتي زي Russia is going to be one of the most powerful زي عبزي منجوزي نزو كنا تازي يوكرين تقيمة حجزنا صباح نقول تجمت لنا عن حجزكم هنا يزال تقولي جن زيادة سوم تايد الليلو يوكرين تدلي وزر لوزي depend on Western partners being willing to back Ukraine and to work with Ukraine to actually compel Putin to settle and to change circumstances, as he several times emphasized. We need to change circumstances of this war. And that means actually, number one, it's security for Ukraine. He says it includes the invitation for NATO membership, not membership itself yet, but an invitation to become a member. It includes provision of defense assistance. So, yeah. ني يوكرين حجزوا كتحجز على حجزني يوكرين قصلوا يتزربانات نير بحصر زبالة مور حجزونا حجز بحجزو دما جفت أسوار هبونا حيالات كنكون جبرونا دحريو بوتين فريونا بطاولة مسمزة إسحاقكم بزح كنت كسب تقولي وين تبدل له زي there is no plan أبزي مالت
I think ነዚ ፕላናቱ ተኸቲሉ እዚ ብትን ክገብረሉ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይክእልኒ ብመሰረቱ ኣሜሪካ ሪጀክት ገይራታ እቲ ፕላን ግን ነፂግና ካይና ክብሎ ይደለዩን ገለገለ ነገራት ሂቦም እዮም Russia, we know, is gaining territory in Ukraine's east. We know that Ukraine is struggling to hold on to the summertime gains it made in Russia. You can say many things about what Ukraine is doing against Russia right now, but you cannot say that Ukraine is winning this war right now, can you? So, زي دوتش فيلون راشا ኣብ ኩሉ ዓውደ ግንባራት ትስዕር ዘላ ራሻ ዩክሬን ነዚ ትገብራላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዩክሬን ትስዕር ኣላ ኣብዚ ኩናት ኣንጻር ራሻ ክትብል ከይከኣል ድዩ እናበለ ዝሓታ ዘሎ እዚ this is a reality ዩክሬን ትስዕር ኣላ ዩክሬን ሓያልያ ራሻ ትድምሰስ ኣላ ዝብሉ ዝነበሩ ሚድያታት እዮም ተገምጢሎም እቲ ሪያሊቲ ምስ ሃረሞም ኣብቲ ሓቂ ትመፅኦም ዘለዉ Good afternoon, Brent. Well, it is unfortunate for Ukraine right now, especially since the Kursk incursion, which has led to even more losses on the Ukrainian side and to the acceleration of operational tempo on the Russian side in the Donbass. And what we're seeing now is that Russia has taken Toretsk, has taken Vuhledar, and is probably going to take Pokrovsk, which is a strategic city for the Ukrainian forces. So no, Ukraine, not just with a shortage of ammunition and military equipment, but the problem is a shortage of manpower and capable manpower being able to operate Western weapon systems to fight on the battlefield. So انتهت بالدلة ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን ብጣዕሚ ሕማቕ እያ ዘላ ኣብ ኩናት ኣገደስቲ ከተማታት ሉዝ ጌራ ከም ዘላ ራሻ ኣገደስቲ ከተማታት ተቆፃፂራ ከም ዘላ እታ ስትራቴጂካዊት ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ ፖክሮቭስክ ትበሃል ድማ ቀሪቦማ ከም ዘለዉ ስለዚ ሰራዊትና ዩክሬን ኮምፕሊትሊ ተደርዒሙ ከም ዘሎ ኣብቲ ኣገደስቲ ቦታታት ብፍላይ እቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ተወሲዶ እሞ ናይ ሎጂስቲካል ሃብ ናብ ካልኦት ግንባራት ዝኸይድ ንክትበትኮ ወላ እውን ናይ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ንክትቅርበሉ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኸውን እቲ ዝዓበየ ድፍዓት ናቶም ካብ 2014 ዝሰርሕዎ ተሪር ድፍዓት ናቶም ይፈርስ ኣሎ ካልእ ድፍዕ ክገብሩ ኮይኖም ናብ ውሽጢ ዩክሬን ክመፁ ክንዱ ፅኑዕ ድማ ከም ብሓድሽ ክህነፅ ዘለዎ ስለዚ ዩክሬን ኣብቲ ዓውደ ግንባር እቲ ናብ ራሻ ዝኸድዎ ናብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝኸድዎ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ከም ዝኾነ ሕጂ ዝእመን ዘሎ ትሽዑ ዓወት ተባሂሉ ኣታኪዖምሎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝዓበየ ጌጋ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ከም ዝተፈፀመ እዚ ከዓ ኩሎም እቶም ኪላታት ነዞም ብናፃ ዝርእይዎ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ነፍሲ ቅትለት ከም ዝፈፀመ ዘለንስኪ ነዚ ምትእትታው ናብ ራሻ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ከም ዝፍፅም ዘሎ ንራሻ ድማ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዝግበር ዘሎ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝኸፈተላ ምክንያቱ ኣክንዲ ዋሕዲ ሰራዊት ናቶምን ዋሕዲ ኣፅዋር ናቶምን ነቲ ዝሓየለ ሰራዊት ናቶም ናብ ራሻ ከም ዝኣቱ ስለ ዝገበርዎ ሓጓፍ ፈጢሮምሎም ካብኡ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ምባልኪ ጠጠው ክብላ ይከኣሉን ራሻ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ዩክሬን እቲ ስቶሪናታ ካብ ጌጋ ናብ ጌጋ ካብ ውጥቀት ናብ ውጥቀት እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሓዝን እቲ መንእሰይ ኣብኡ ዝሓልቕ ዘሎ መርሕነት መዓት በልሽውና እዩ ዘለዎ ሚልዮነራት እዮም እዚኦም ኣብ ደለይዎ ሃገር ቤላ ክነብሩ እዮም ፀገም ዝበሃል የብሎምን ዝሕዝን መስኪናይ ድኻ መንእሰይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ትውግን ድኻታት እንዲ ዝደሊ ሃብታማት ቀደም ወፂኦም እዮም ኣብ ፈቐደ ዱባያትን ገለመለን እዮም ዘለዎ እዮም ዝብሎ እቶም ድኻታት እዮም ኣብዚ ግዳይ ዝኾኑ No, Ukraine is definitely not winning in military terms. It is losing. You know, for the past 2 years, we've spoken many times, and your analysis has always been very, very careful, and you've been reserved in your opinions. Let me ask you for your opinion now on this victory plan that was presented by Zelensky. Well, it is an interesting plan. If you put yourself into Zelensky's shoes, he has to present something. But the problem is Ukraine doesn't have a strategy. Neither does NATO, for that matter, when it comes to Ukraine. What is the end game? And without having a strategy, you can have a big wish list. But if you cannot align your political end state with your capabilities and resources, and part of those capabilities and resources are coming from the West, in the Ukrainian case, then you don't have a strategy. And so you have a list of these things like long-range strikes or lifting all restrictions. ብሓፈሻ ርእቶ ከይተበኒቕ ነይርክ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት መፃኢ ናይ ዩክሬን እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ዩክሬን ስትራቴጂ የብላን ትብል ኣላ ንፁር ኢኻ ፎርስት ስትራቴጂ እንታይ ዘለንስኪ ኣብ መርሕነቱ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እንተለዎ ኮይኑ ድማ ሪያሊስቲክ ስትራቴጂ ይኮነ ኦፍኮርስ ንዘለንስኪ ነዚ ቪክተሪ ፕላን ገለ ፕላን ክቅርብ ክላለት ሃገር ክትዓኑ ከላሲ ገለ ሕጂ እንታይ እዩ ከፅበዮ ዘለንስኪ ገለ ሕድገታት ገይሩ ሲ ክውንነት ዘለዎ ፕላን ክቅርብ ኢኻ ፅበዮ ኦኬ ዝኸደ ከይዱ ኣሎ ነቲ ዝተረፈ ከመይ ጌርካ ተትሕነይ ክብል ዝግባእ ከመይ ጌርና ንፑቲን ናብ ጣውላ ክነምፅኦ ንኽእል ቁጠባዊ ሞቲቬሽን እንታይ ክትብዎ ትኽእሉ ገዳ ክነኣሊ ክንብል ዲና እንታይ ክበሃል ንኽእል ክብል ነይርዎ ግን ዘምፅኦ ዘሎ
ቀደም ምስ ሓይሉ ኩናት ክጅምር ከሎ ገይርዎ ዘይተዓወተሉ ሎሚ ኣብ ኣጋስዕሮ ዘሎ ከም ብሓድሽ ፍሉይ ኣፅዋር ዋላ እቲ ናይ ነዊሕ ኣፅዋር ተሂቦሞ እውን ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ከም ዘይክእል ኩሎም ነጊሮም እዮም እዚ ኣደየን ደደይ ፕላን የብሉን ስትራቴጂ የብሉን ፕላን ዘይብሉ ስትራቴጂ ዘይብሉ መራሒ እንታይ ክትገብሮ ተኣልዮ ያ ኤግዛክትሊ እዚ ሰብ እዚ ቀደም ይክለ ነይሩ እቶም ሓያላት ወታደራውያን ሓለፍቲ ናይቲ ሃገር ኣውሪዱ ይባዕሉ ካልኦት ንዑ ዝመስሉ ክገብር ጀሚሩ እዎ ዝብልዎ ኣብ ውግ ድማ ወታደራዊ ጀነራላት እዮም ክመርሕዎ ዘለዎም እዚ ትዛዓበየ ህዝቢ ዝፈትዎ ዝነበረ ጀነራል ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ እዚ ኩናት እዚ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ክንቅፅሎ እንተኮይና 500,000 ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ኣምፃ ኣለ ኢልዎ እንተዘየለ ሰብ ምቕታል ጥራዩ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከነምፃ ኣይኮነን ኢሉ እቶም ዝበል ኣውሪዶሞ ካብ ስልጣን ጀነራል ዘሉሽን እዩ ዝበሃል ኣገይን እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና መላመዲ እዩ ኮይኑ መዓት ህዝቢ መዓት መንእሰይ ሃሊኩሎ ሃገር ባዲማያ ስልጣት ኣብ ዝኾነ ምፅኦ ይንኽእል ኢና መደደየን ደደይ ምርጫ ናቶም ናይቲ መርሕነት ስለ ዝኾነ ሕማቕ መርሕነት ንዲሞክራሲን ነገለን ኢሉ ሃገሩ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዕኑ ንርኢ ኣለና ካብዚ ተምሃራታ መንእሰይ ክሳብ እዚያ ቪድዮ ዝረኣኻ ካብዚ ተምሃር ምክንያቱ ካብ ደገ ዝመፅእ ንህዝብኻን ንነፍስኻን ካልእ ወፃእተኛ ክሓልየልካ ኣይትፈትን ነፍስኻ ንስኻ ኢኻ ትፈልጠላ ንስድራኻ ንስኻ ኢኻ ትፈልጠላ ሕማቕ መራሒ ኣለካ ሕማቕ መርሕነት ኣለካ ኢቨን እንተለካ በዓልካ ቀሲልካ ክትቅይሮ ኣለካ ካብ ደገ ዝመፅእ ንዓኻ ዝጠቅም ኣይኮነ ዝገብረልካ ንነፍሱ ነቲ ዘሎ ሃጓፍ መዝሚዙ ንሓዋሩ ካብቲ ሽግርካ ከም ዘይትወፅእ ዝገብረካ እዚኣ ድማ እያ ኣነ ኩሉ ግዜ ክመክረኩም ዝደሊ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ደግፉ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ደገፍናትኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ከም ወትሩ ንዚኣ ኣገዳሲት ለማ እዚ ምክሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕዉታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕዉታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንክትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ታንክ ዩ ቨሪ ማች